الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره. الحمد لله بحسن صنعه. شكرا على إعطائه ومنئه. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يؤبد بالحق معلوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دوما سرمدا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في هذه الخطبة بحول الله تعالى سنتكلم عن الأركان. كما لا يخفى عليكم أن هناك أركان الإسلام، وأن هناك أركان الصوم، وأن هناك أركان يعني كثير من العبادات التي نعملها أو نتعبد بها لله عز وجل لها أركان. ففي هذه يعني الخطبة سنتكلم عن أركان الكفر. hara musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawi yettude allah subhanahu wa taala juule nga nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam. haray hiɗon anndi hiɗen heewi janngugol ko wiyete tugaale. hiɗe woowi janngugol tugaale l'islam, hiɗe woowi janngugol tugaale limanu, hiɗe woowi janngugol tugaale mana korka. ɗum ɗo fof haray dewe ɗen ɓurɗe heewde ɗen hiɗe mari tugaale haray fiiɗen tugaale ɗon hiɗen anndi fi muɗum. joni noon haray ko tugaale kadi ɗe ɗuuɗaka wolede fi muɗum wonɗen e yewtude e ɗi minitaji raɓɓiɗuɗi ɗo. woni honɗum tugaale heeferaako. no gasa goɗɗo wi'a ko fi honɗum woni importance andugol tugaale heeferaako. andugol tugaale keeferaako ko nafata neɗɗo on ko yo o reeno o anda si ɗen ɗon tugaale himo e majje, haray o heɓi tugaale ko naɓata goɗɗo ka keeferaako, o gera o hela ɗe, o watta place majje on tugaale liman. haray ko ɗum ɗo woni importance on, ko gerugol woɗɗitoɗen tugaale ɗon ɗe fiiwata on tigi jeye e honɗum e fokkituɓe ɓen ka laawol heferaako. haray karmo ko jo meɗen wiyeteɗon ibnul qayyim al jawziya ka deftere maɓɓe wiyetende al fawaid, ɓe maaki wondema arkanul kufri arbaatun, tugaale heferaako ko ɗe nayi. ɓe maaki goo on ko al kibr, mawnintinare. si neɗɗo woni mawnintiniiɗo yo o anndu haray e on saanga ɗon himo mari ko wiyete tugalal heeferaako ngal o duwa helde. ɗimmun ɗum ko honɗum ko alhasadu, ngañanaande. si neɗɗo woni o yiɗaa yirgol neɗɗo neema, an a yiɗaa yiwgol goɗɗo no heɓi mbuuɗi, a yiɗaa yiwgol goɗɗo no heɓi gandal, a yiɗaa yiwgol goɗɗo no heɓi martaba, koyo fi on ɗon dage tun ma koyo koyɗe makko sorte, anndu hiɗa mari fe on ɗon tugalal heeferaako ngal duwaɗa helde. wa kazalika tugalal tammal ngal ko honɗum ko alghadab, tikkere. si neɗɗo woni kañum ka yi'a wo allah jariborimo himo fiidi tun, himo fiifo, himo monani yimɓe ɓe waɗamo hay hunde, hara yo watta yila himo jogi ɗon tugalal fokkintingal mo ka keeferaako, yo reeno e ngal ɗon. wa kazalika tugalal nayaɓal e sakkitoral ngal, tugalal wiyetegal ngal ashahawu, weli e foti. si goɗɗo makko ba mijjitiki ha ndaari tawi kañum ko mapini ɗum e aduna ɗo ko fi weli e foti tun, par ce que on andi weli e foti ko contraire dewal, puisque dewal ko ya dumbu wonki maki ñiiɓa ka rewete allah ɗon, wono jooɗagol janga qur'an, ma ufinagol ka juulirde, ma juulugol. wonki kin ko ɓurataki welde ko paayago. joni noon si woni ha neɗɗo a tawi an ɗum ɗo laawima, a woni neɗɗo jokkuɗo paayago tun, haray hulan hoorema fi honɗum, puisque ko tugalal naɓa e ngal noon ka heeferaako. donc haray ko ɗum ɗo al imam ibnul qayyim ɓe maaki puisque ɓe détail kadi ko fi honɗum. ɓe maaki mawnintinar nde nde saloto neɗɗo on jaɓa ɗoworgol allah, wowlanɗo mo haray mo andi mo ɓuri on tigi. ɓe maaki ngañanandi ndin haɗay on tigi jaɓugol ko o fewjante kon. ɓe maaki tikkere nden haɗay on tigi jaɓugol nunɗal. on faami, on andi ɗo joni si tawi ardi haqqe o ɗo ko jaatigi an ɗon on mi intervena mina nono no on ta o meme, kono si ardi e oɗa ɓay tun ko gaño an ɗon ko yo gere o frappé. awa haray ɗum ɗon ko wiyete kon mana tikkere nden ko ɗum ɗo woni hadde on tigi nunɗal ngal. donc haray sakkitorun ɗum sahawu on haɗay on tigi yahugol weddito jokka dewal allah ngal, par ce que on andi dewal allah koko wedditante.
no jooɗorɗen ɗon si haaju goɗɗo yani ɗo fi juulugol o coupa e contact hakkunde men enen ɗo o habbira o fewta Allah si a hooray a woɗɗitoto ñaamoɓɓen an wona e programme rewirgol Allah horugol ngol ça veut dire que rewayɗo Allah tawi ko dewal wonɗamo mana e ɗi piiji ɗi o sar'ini o rewire ko haray hiɗa woɗɗiti contact e tagore luttude nde ka gundo sa yurnitiki awa haray ɗiɗo piiji nayi ko ɗiɗo o ceernojo ɗo o yurniti e gandal molanangal o yaltini taway ɗi ko coɓɓinayi si ɗi woni e neɗɗo so helali ɗi haray no hulanamo wata o yew ha o wonta kefero den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en ɗiɗo kala mo ɗi woni e muɗum yo reno on tigi o yaltinamo e muɗum aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd haray karmukojo meɗen ibnul qayyim ɓe maaki wa zawalul jibali an amakiniha aysaru min zawali hadhihi al arba'ati amman buliya biha subhanallah ɓe maaki ɓorugol fello nanen fotade yewtere ɗo ɓorugol fello kango woni ɗon nokkango fo hayre hayre wallintinango to ɓuri newagol idi ɓorugol ɗiɗo piiji nayi si ɗi woni e neɗɗo haa ɗi ñiiɓe e makko si neɗɗo woni o heɓi mawnintinare mba gañanandi ma ɗum tikkere ma ɗum jokkugol sahaw al imam ibnul qayyim ɓe maaki ɓorugol fello ɓuri newade idi gergol ha wonki on tigi kin iwa e ɗiɗoɗe donc ɓe maaki ɗon haray ɗuyɗo tigi tigi on ko addanta ɗi neɗɗo ko piiji ɗiɗi ko majjegol makko joomi makko e majjegol makko hoore makko sabu si hiɗa andi joomi ma hiɗa andiri mo sifaji timmal ɗi o sifori ɗin hiɗa andiri mo sifaji mangu ko mana ko sifori kon hiɗa andi a tumo man himo wawma wadde e place ma hiɗa andi kadi hoore ma an ko a lowɗo hay hoore musuma tun a hejjatake si hiɗa andi sifa ɗum haray normalement ɗum ɗon tunno hanno ma wallitade hara a wonali mawnintiniɗo ma añanɗo ma jon sahaw ma ɗum tawayɗo ko tikko donc haray gergol anda Allah subhanahu wa ta'ala hino wallito fota neɗɗon e pottitagol e sifa ɗiɗo o anda kadi hoore makko أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا رب أن تنجينا من الكبر والكفر برحمتك يا أرحم الراحمين ومن الحسد اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك يا رب العالمين ولا تفرقنا هنا إلا بذنب مغفور وعمل وسائل متقبل مبرور وتجارة لن تبور إنك على كل شيء قدير وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة